Yesu atakapokuja kuchukua washindi wa dhambi, waliofua mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wakaishi miaka 1000 mbinguni kwa Mungu, wakatawale pamoja na Yesu mbinguni milele. Tutaruka kama ndama tukishangilia wapendwa wetu tuliotengana, tutawaona pale. Watoto atawarudisha tena kwa wazazi wao, malaika watazishusha taji mbele za Mwokozi. Tutaruka kama ndama tukishangilia wapendwa wetu tuliotengana, tutawaona pale. Watoto atawarudisha tena kwa wazazi wao, malaika watazishusha taji mbele za Mwokozi. Na viumbe wengine watamuuliza Yesu, hawa ni akina nani? Kimya chatawala. Yesu atalijibu swali hilo, hawa ndio wale niliowafia pale msalabani. Tutakaribishwa ndani ya jiji la Yerusalemi, milango yake ile 12 tutaipitia. Yesu atatukaribisha pale kitini pa enzi, atatuonyesha mambo ya ajabu tusiyoyajua. Furaha